uheruka kugwana ryari hari habaye iki ikibazo mbajije cyane cyo kugwana kweli jewe nta n'ukwezi kurahera urumva ugwanye vyagenze gute habaye iki nande bafite hariho suje ya twumve hariho suje yabaye ya Kiriku na Double J before igihe baje mu Rwanda igihe Peter bazimira ku muziki yes bazimirije ko haciye aba n'iyindi ntuze yabaye ya Kiriku kandi babazimiriza ko mbona biriko biravugwa ahantu hose so uyo muniga rero acaza yidoga ahantu twicaye avuga ati sha abanyarwanda bose muri imbwa, abanyarwanda mwese muri mihimbiri, abanyarwanda mwese muri ababono. Urumva? Nanje ndamubwira bro, kubisanzwe iyo uri kura generaliza ikintu cakoze umuntu umwe ubu uri kurakora amakosa kubera ko abanyarwanda baba barundi barabakeneye baba abanyarwanda baradukeneye ni kuvuga isoko yacu target yabo iri nga ni wakiri hajya ko ari urimi ni rumwe rero uri kuravuga ngo bose ni imbwa ubu uri kuradekona cyane gose uravyumva so umujama acambwira ngo nimba wumva wo bavugira nawe uri imbwa mu bandi navuze namuhaye ngo umukuru cy'umusugumi ngumu ni wo musi nagwanye ko ndanka umuntu ofete namubwiye nakiri ku wenyene na post yagize ntigeze aba blaming yavuze ko ivyuma bidasezerana bishobora gupfa sivyo hawo none ucuja ku generalize uvuge ngo abanyarwanda bose ni imbwa by the way ni action ngaya higa yejo bibaye ni vuba donc ni bikiri kuvyashika sinumva rero ndababaye gose mvuga none nta mpamvu ujusi mu mutera umugere ingumi bro. Umuraperi Bface wakoranye zimwe mu ndirimbo n'abahanzi bakomeye mu Rwanda. Abanyarwanda nyuma yuko abiyita aba content creator bakora short video bakasa agace k'ikiganiro yakoze bagaragaza ko yatutse abanyarwanda ngo nimbwa ni imitubu na amabono byasamewe hejuru n'abatari bake bamurimiraho itaka. Gusa siko biri no gushaka guteranya no kumwangisha abakunzi be ntago ari we wabivuze. Gusa bamwe bamwumvise nabi bavuga ko ari we ahubwo watutse abanyarwanda. Aho muri aka gace gakomeje gukwirakwira uyu muhanzi yumvikana asa nkaho abanyarwanda gusa bihabanye n'ukuri. Muri iki kiganiro Bface yabajijwe igihe aherukira kurwana hanyuma asubiza ko nta n'ukwezi gushize afatanye mu mashati n'umuntu atigeze atangariza imyirondoro nyuma yo kuza aho bari bicaye agatuka abanyarwanda mu buryo bukomeye kubera ko umuhanzi Kiruka Kid yaramaze iminsi azimirijweho ibyuma ubwo yaherukaga gutaramira i Kigali. Yagize ati ngewe nta kwezi kurashira ndwanye n'umuntu hari hashize nk'ukwezi habayeho saga ya Kiruka Kid na Double J baje mu Rwanda bakabazimirizaho ibyuma hahita hongera habaho n'ibyejo bundi nabwo Kiruka Kid bamuzimirizaho umuziki mbona biri kuvugwa ahantu hose. Uwo muntu yaraje aho nari nicaye atangira kuvuga ngo abanyarwanda bose ni imbwa, abanyarwanda bose muri amabono muri imihirimbiri duheraho dufatana mu mashati. Yagize ati naramubwiye nti ntungafate ikosa ryakozwe n'umuntu umwe ngo uryitirira abantu bose. Abanyarwanda haba abarundi baradukeneye duhuje isoko bijyanye nuko tuvuga ururimi rwenda kuba rumwe rero kubatuka urimo gutandukira cyane. Arambwira ngo ahubwo niba nawe wumva wabavuganira nawe urimbwa duhita turwana bitewe nuko yarakomeje gutsimbarara ku ijambo rye. Ngayo nguko rero Bface ari kuzira ubusa.